We feel that knowledge is power, knowledge is key, and knowledge will bring us forward. And it is only through knowledge that Kalimpong Sohra International aja aposau kebalai Pynlong haka apawai terik mentau benai ha Sohra. Kabandonnya kekerdan kum kajingnya mere apawai kilometer elite open, apawai kilometer open, bat kasipau kilometer hakikarta beper. Lembat kajingnya mere sengobha basan kilometer. Kani gajingnya mere kan sedang na light sok pelia na jingkiang mau kedok, bat on penkot hak syait no sni tiang mau semai. Kin don baro nyau hajar ngut kinongnya mere kan top ya nyau ngut kinongnya mere na Kenya, Ethiopia, bat Bangladesh. Lambang ban pelut arklur lailak tingka. La Pynlong ya kani dekat Meghalaya Athletics Association, Meghalaya State Olympic Association, pat ketenat kam yalek kai ke jela, bat labai tingka dekat Athletics Federation of India.